Conference chuan policy brand kon bial thar pasal bial thar kon ni sela tingin alo pasangin hoina yan bial thar kon na opre sanne don ania mun relo te akan conference da pasa district court ni kumlai kanan tutle duwa abian tu tep di felin district court in Kimrel felin pasal transfer te district court tu tepo ni na in tha kalngai chowa kanhun te achet so awangin o tholom nulate na kondo ne chu kanhun te chet chowa wangin til dunhuna chokchil takin district boy tu ten reng kanan siama chokchil mange o in mai the chok ni le hi bial ki conference ni boxia ale pegle kha pasor transfer tu ten bial chunga thana hun an man vela hun tu so ni option ni boxia chu wang chuan pastor thar khan list tu thachungin an post nura pen vet turin kan di boxia chu wang chuan tun hun chau hi chon ni hun ol kan nei ani ta ka wangin kan mai son thế nào Philippines cũng thung trang sòng vào đó anh em tin thế là in cái khởi là điều tiêu là mấy bung ru trang li atangin Batian tu tiang lim ngai khaleang o Israel teu ngai khateu lalpa kan pathian chau chu lalpa ani a lalpa pathian chu thin nu zong zongin kin ri ru zong zongin kin chak na zong zongin mai tu ani khá thú về khá marka bung song le pani
sang som ni le pariat ta hian ngai khatan le ma yang tin le khajek tu te singami pakhat ka alo kala anin hial chu alo ngai kha a isuan an ni hu chu thatakina chang ti asia a anena thopek zong soma en hingero pui ber tin azota isuan aro pui ber chei hi Israel hau tu ngai khate u lalpa kan pathian chu pakhat chu ani ila chang ani helaya thuthum le mi thau kha on sia ka marka sia khian azia chiang riau maya chuan helaya Deuteronomy an translation hi duai an la pe hela Israel tu ngai khate u lalpa kan pathian chu pakhat chu ani in marka sia ka hen min tre min le in saka tin te kan head master te inga mo to hen lo te la Deuteronomy kung rukchang liya po kan King James Version akan Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Then again, Helaya Deuteronomy alin hi du ai chuanin aden chau chu ti lai hi an li ta khaum lo ba mà sẽ ngay từ Israel từ lần pa kan pathian chu pakhat ani hi hetia le ni hi marka hi ana ram pu ne ni ti ka voi na kan se duwa kan bial hot turata ni yan eng po ni sela kan khen chin atang khan mai son ze lang u ni ya e chuan North Mizoram district member sing ni sangria zathum songa anime ka lawa chuang India hebial thar po hi athana tha ang deri katila amar chu lam te lo pon ibu te ngan tenga lam ek lo I palang pon dito te ngan kolanga tharau lam pang x-ray te tharau lam CT scan te mangin hebial hi tharau pa ten anan kordon ani lekan samai lam ding Mizoram district chunga Kolosi rank te ko bial thata le malsom dong bial alo hele turatana lalpai sofista mingin kalau mange lalpan tam takin malsom wase amen lo thongane Hallelujah.
bia còn bia là trăng tê bia có thiệt bia là trăng tê in rèn thế còn bia là thar district voting Roman nan siama conference bia thar hồn ni se đi về lại làm agenda local sawat trangin tiang hian bia thar kan an hong thei ta ya lòng om he mai ne kan suai tu te kan soi ta kan khan nia hun hi atep te khop maya cái po district board kan sowa resolution day kan manga kan mang sowa tu ka sil tom lia ka ho thang na ko nga kan district board tu te min fo na tu pathian ni a hian bia thar ban program nei li sela ti kha men ron sila kan program a chuan thiang nim na committee voi la hian builum to tu la ni a cái po bia thar ban lo ni ta ka chuan kan ho te than ko ni pa mo min bia thiang nim na committee hong sing a ka ju tel ve ang in district board a po ka lo soi lo to ama ro chu chung song da chu lo flop ta thi ba nen chu de rual chuan hei voi na hian kan bia chung lam pang han ti la kan bia la ni deu thoba te ko han ngai thai na thang e new builum lam pang he kan charge board secretary Dung lam Jerusalem thar o kathir thina khwa harin suilum aleng bong bong angai reng reng hian mo kalong chau le chi iram thiang hlim mangai thipim len na chu Dung lam Jerusalem thar o kathir chena khwa harin suilum